Umugoroba mwiza abakunzi ba Ibaba 5. Mu karere ka Gakenke rero umuganga yasanzwe mu Musarane yishwe. Umuganga witwaga Nyagatare Jean Marie Vianney w'imyaka 56 wari impuguke mu gutera ikinya anakuriye ku gashami mu bitaro by'akarere bya Ruri yasanzwe mu Musarane yapfuye bigakekwa ko yanizwe n'umukozi wamuragiriraga amatungo. Abaganiriye n'itangazamakuru bavuga ko urupfu rwe bikekwa ko rwabaye kwa kane w'icyumweru gishize tariki ya 30 Mutarama, dore ko ari cyo gihe baherukaga kumubona ari muzima. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Ruri Hakizimana Jean Bosco yavuze ko uyu muganga yishwe ubwo ku mugoroba wo kuwa kane asoje akazi yerekezaga aho yari yororeye inka muri uwo murenge ariko ntiyongera kugaruka. Yagize ati iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko yishwe anizwe, hakekwa ko yishwe n'umushumba wamuragiriraga amatungo ubwo yari yagiye kuyasura. Uyu muyobozi kandi akomeza avuga ko umushumba ukekwa yahise atoroka ariko iperereza rikaba rigikomeje ngo afatwe abazwe n'abo bafatanyije. Biravuga ko aho yiciwe hadatuwe, inzu isa n'iri yonyine hagati mu rutoki. Abamubonye ajyayo bavuga ko bamubonye mu masaha ya saa 12 z'umugoroba. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ruri busobanura ko bujya kumenya ko yishwe bwabanje kumenya ko yaburiwe irengero kwa gatandatu tariki ya 1 Gashyantare. Hanyuma batangira gushakisha bafatanyije n'umuryango we. Nyuma yo kugira mu rwuri, umuryango we wishe urugi rw'inzu ariko babona imyenda ya nyakwigendera we baramubura. Mu gukomeza bashakisha nibwo basanze nyakwigendera baramwishe bamushyira mu mufuka. Bamuta no mu Musarane wo mu rwuri. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe aravuga ko umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya Ruri ngo ukorerwe isuzuma. Ubuyobozi rero bwihanganishije umuryango we, natwe Ibaba 5 dukomeze twihanganishe umuryango ndetse twibutsa abaturage ko nta muntu ukwiye kwambura mugenzi we ubuzima ku mpamvu runaka. Ibaba 5 subscribe.